Unang alam ke KSU uloang baka KSU kam jutu klar yaki kam ke baka Vishwa Hindu Parishad VHP kale hagari thor jogari India. Kumta ka VHP ru kam dai banwan tuklar ai hapo gabriu nyok trap. Bat ka VHP kam de ka seng belami nak negeri khasi. Ndai ka de ka seng banabar. Donald V thaba uloang balada ka VHP ka sngo bagadan shisha kata ka jingket kli ka jinglong jingman hagani ka jella. Kadi bentak la kam shwa gidkot ka VHP ka biat rally haga singi ublay. Bat yang hakmat ka Grace Covenant Church bat ka Laban Presbyterian Church. Bat hala Jai Shri Ram bat ki kentien berngam bersit ki khasi bat ka KSU kam tiang kam smiet. Bat kan om ailat bakin wan ban penduk mensiam ban tombor yaki parado parasnam. Kumjuru kuma ngilang syong ba ka Vishwa Hindu Parishad Paratho siapa ka Presiden dari India. Kani ka message mengikwa pasno sa Vishwa Hindu Parishad kalong ba ngim jitu kelar ka kam jeng VHP station mainland India. Ka VHP ru kam dei banwan tuklar ya ki kam ki jam apa ka beri hunyo kerap. Ka VHP kam dei ka seng ka balong native ne ka balong local hang ni pori khasi hendre ka di ka foreign agency ka dei ka foreign organization but kam dei ban tuklar ru yam ha ka bai dei bat ka jinglong jingman hang ni hapo beri hunyo terap sakawai ru ka message ka VHP kana arti di message kawai ka message ka ong ba mengipet ka VHP ka ong ba ka nationalist organization ka bapet ya poro kita kinong song India andre hang ni ka basong fla pada ka VHP ka pet penbannya kita ki illegal immigrants kita ki migrants ki balayo kita ikut kislah through dubious means kampet penban yang ni ki pada ki try muluk ngani ka caka kani ka puni kata ka double standard jangka VHP. Buat kamu khadu ke message jangka VHP dari pisngau bapi dan sisa tak kecik klik kata ka jinglong jingman hang ni hapo jela ka jengi te lakam shwa ya gitu di bar jela ki jongki ki ba ki dekat VHP budan ni selong ki bayai rally macam Islam hapo laban season dia ki bayang Ahmad Grace Covenant Church ba Laban Presbyterian Church ki bahalla Jai Shri Ram ki bahalla gini ki kentien sik nyam ban berngam berset ya ki paradok parsam jengi benang song jeseng lada kamle kumta lada kamla panle ingta kam kani kaseng kari tang kaseng ke ba su ke ba long nak bentak interest ka jongnu re jongnu bat ka isu hi kam ting kam smit bat kanom ailat iru kini ba kinwan ban penduk museum ban tombor ya ki paradok parsam jengi. General Secretary ke KSU lekan thoru ya ka Meghalaya Minority Linguistic Development Forum MMLDF ka bertemu ban penelong ki jingi ki halor ke jingsa penyap bat jingsa ban ben gibreu ke bamde ki khasi Henry ke KSU kan omslong klikti balar ke penelong jingi ki ke KSU ru kan haban milang ban ki halor ke jingsa ban ben ki parado parasnam Haga bede bagi jingsa kem ki armut ki khot ke KSU halor ke jingja ha ichamati Unang alam ke KSU uloang bagaseng kala adaptif lupa beladon kinu jingja persya gibreu ke bamde ki khasi ki bansa pengat kendai bet ki khot ke KSU bat kania kedai ke belajar nadu kisnam ki bamenchwa Donald V thaba ulama ham dak boong belada ke sarkar nang ni sakamat ke beteng ban penjenjar ki khot kaseng kumta kan omla ban skap jar mrekin hak ban chim dak senjam ki balak ban kata ya ke songsuk songsang ya bai dei bagani ka Coordination of Welfare Committee nang tina po kebaai sana blok yang lamang tahu global di ni ladap ai ke statement untuk lapor maki gede musliah dari gede ban mi syahmat dengan ni ke Meghalaya Minority Linguistics Development Forum ru kalau ban pelong kita ke agitations di nakal yang ngajeng iru seperti ba kaseng dalam song klikti hendrai ke mangiong ba dadaki ki ngajeng syaban ben jong kita ki parajat ki jong kita ki paranong buhay snong ki jong ki mengiru ni lang banyak ki jing syaban ben ki paradok asna bujing nakapor sa kapor ki ba ni namla su ban jer hang ni